Nkethi cia mwanya muraithiri wa Meru TV nkirigaira ugutinda kwagirite kunda guthe wathi na mbere na kuigo gitinda muthenya wemthi iri muthenya wa Jumamosi tariki ni 30 mweri wa 8 mwaka wa 2025 ambetigiria ngwate ogeni kiri Meru TV ugoro ni ukambita Lide no Mwangangi mwananiria wetu wa mathithio ni Paul Ngujiri na chetu tukambiria kagitani gaka agatwambirie ntere chia Igembe South ara akari ba Igembe South baumirite na gutariria mathina bakurukagira muno mawagi bo barabara awagi bo stima na wagi wa kana gwitina mbere entere hinu kirukiro mbareo kiri mubunge wao ora ni John Paul kumba kwigwa kiuma Nairobi aya matura nikenda athikiria mathina maraba ukurukira na barute kirithina ino murithi waba anagutwambiria Meru TV ugoro Mnono mpaka to yanto tezo tona bya kulambura teganaga no to ya to kengara ya to meta myake minge mbura ke gitoka ene no vena to ya to kengara ro ya ba to ite ba yena ro to ko na to serio na to ninge to tona mundo to ya tire ke dima ke to anda mete ban ro bo na idima biota ai tuwe ya to sun poco go gente inje so to ira ira tuwe ende diga to ko lombo ta binya ba to ba to ne dia go to ko anda mete ya ba to te boka to ya siari ko ba biashara basa Indie ya mvero na weta Kisimani barabara ya kuuma Gemongoro mwanga weta Kisimani batu tone tete nito kabisa ruo tegi nebitu ona abatu no ndo barabara ogologerayo niye kama tete biashara sietu cia Rwanda ro na kuuma sa indie ndaka sietu ite kombo to kama tera merio yonto ni ombenda irio na irio byako ru byatulele na inye ikundi biratore ya tote kona byakorea ito ogologera barabara yeto na kureire cionde twamwere kwa ite komba weta na kare bunjera ithoki yaruare bikibiki rokere siweta bikibiki 18 yokera swa na garo itathato igaisukumerwa na marori otebo bikomba weta ko kabuinya mtora bikibiki eterianga nao ikuthira woro no tubonjera inyarume bana batekinya mucithasi no tubonjera kutoka Igorenko na winte no ire igorenko ni gorenko kan karanda sinkaria bila biongo biomirote ona inyamato totiani nyango ko musinya biringi betemwe wakagitaga nkuruki ya miaka 3 hakari na turi bokumaki na duba maraene na teresia mutuati jwa nthiguru guntukwirike ya kinisa bationete mbura na untubuna ndibena o mbura ithanthatu bataketha tuko na miaka 3 hatujapata kitu. Hiyo ni season 6. Unajua mwaka mmoja iko na season 2. Tuko na miaka 3. Nitogorara ndene tukwithato kanenya tutona bya kuria kuntu guku ni kwarite untubu nene bura kugwitia uteithio bunene nuntu pokwithirwo antu babati kuona akurita bya kuria ona bya kuria kuruma nyimentu kwithatu kwetu ungekuru cienda cinyangia muna twana utana bathoma cukuru utana baita cukuru nuntu bwa kiangasi nuntu bampara na gwasira kinyeru ro kunywa antu kuno bati ng'ombe bati mburi bendie mburi cionde thia nyime miaka 3 ithirete koguo tunyilite na inya muno bakiaria ni baugite bo bena mpara nyingi na ni bakuromba uteithio bura boneka kuma ki thirikari ni kenda bakomba gukinyerwa ni bya kuria patwe tunyele tuimpara Rwanda ro muno itoregi impara bwega buruto te kona nya bya kuroma otebinya tone nya kinya musanda kinya yokari eria pio weje ko weje otwe buru kinya te kamusanda tone no kinya bya kwana beto to kuma kitakene madaya ya ithano chio tuko tukendelea kwethio kuguri nyumona umetene na nde mwangaro kire iro tuitachia twakinya nao thai nyingi cia rukire nya munino munene bondo tutinyilegete bamwe bao bathiritie gitari nene mono bataruma gintu bakauga bathiritie kinyankurukia ntuku 3 bationete gintu gya kuruma bena mpara ntore ne malaene na tubatu tukalia ntori ba malaene ntori aira kemera na tuena siso ni thanthatu tutaketha miaka 3 twanda bikora bikomera nde tukare oketha thai tukinyete antu abekara roriko mundu akunikela kasolia kenda mwana mama ni musumbura bya kuria itokinyete abekera na maya nyungone tosoliene asia mutiari akunikela mwana kenda mama airerete bya kuria na ndiba kuria thirikari ni kende komba gwikinya guterna ruru na ni kende komba kubachwira bya kuria o amwe na bya kwanda igitenere twitite manda na season yeji kongo atoko na mathina nyana bate weta cukuru tureta ninya boro andaru kenda twana ngima
tweta bo kwende nyanyanki Kwenda turadhura atangoni to baba tone nie tukomba buru kabisa. Hapa kwetu Malani hapa kwenda sooni ni hatari. Wewe sienda sooni unaenda kutupa nini? Ido toreneto twethera twena thene stima kuma ndora ya ombera batu totana wero wa stima. Ana beto batuma era kandos kana ntandekera taira sita tumero nento babare kanera sio. Koito karamba mheshimiwa. Ora to moera kura sia to na wendo. Ato rika na dare kinya to na wero bako thame diana beto. Ngenda wajata ikareta thina ukasia nekinya themo yuasia wero kuntukene. Watu kakinya andi ai mundune akindia Kerwa nionki uto kaithra twe ni nyumba ko uto ate thuka twe na stima ku au ende ketha ba to tethie ni mbie were au bo iberwe iba to alelie njoni po na to alelie to kana ka we to ka thure ka te thiringi na wendo akareka wendo bravo bado stima iko to stima ko no itakinya nya gokinya ko no batona borithia nao tweta wanjeme na ana atae itakinya no nyeto ko transformer nimbi to temenya batwe be yana ikingi bia ko no ga iwaya iko loka asia kinyoya sukuru waya cia dielo sukuru ikingi bika mamwande nau ndugwera kampeni ege yaba kya bakyogera sikingire birarenge batori bo twegera to abathura after ko bathura aetwe ikingi bibi atora bimamyu ende stima yu batu nyane na tukubo transformer ire batu to kuraya cionje munyareki na njatae nau batu tathure mutongoria tutethuka na muno to gaka tuthure mwana wetu oyo atena mbesa atekia gwikumia rirako atekia gwikumia rirako loka yakuwa ni mbesa ciake ciatumire athurwa tugatuthure atena mbesa twatwe kwara yinyana to yoyo tweto twabera ba tuthure mjoni pa no mwana wetu tukwenda kuthura kenda yo tulikana to yoyo tweta kinya to ko isenti po ba kuthura bataminya bo bakua John 4 atwegera transformer ya tai tutamwona renge kuma ro kuloga to muritage bula no menye ekere chuti na ra lo itwe na njeme Muriri wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigo ne aigembe mawa agatume igembe South to yaga North Imenti ara akorohoba mau wa mwena rurejo rwao muthenya wemthi ibakomanire kiri kigongwana kana kiri mucemanio wa gukungwira abura bombire kwigwa bagicinda na kona wichiathi ikiri mucemanio kuruthikite cukuru ya DHB Primary School nkiruki abakiaria ibathiite nambe na kuwa bakiromba thirikari ja kaunti na thirikari nene gutigira bagucokerwa munda wao bore hura baugaga ane munda wao nkurukini kenda bomba kwigwa bakiririkana mathina mara abakurukire kagita karamu koroni hari ndiguruni yetu ya Kenya nkiruki bagitariria amamwe mawo mara bakurukagira nikenda tumba kwigwa tukiona wichiathi mutugu wa Kiambi na tubanganirite riboti. Let us go back to the Ameru escape from Boa. The strategy of the Ameru was to ensure their liberation under their leaders and the comparison of the people. They managed to escape from Boa with not a single casualty. Today, we carry the memory of the heroes of our liberation through the names of clans named after them: Gaita, Antobaita, Mudetu, Amudetu, Kiuna, Akiuna, and Akede. Liberating our land is one of the objectives of the Cultural Center. Remember the Mboa challenge. Today, the challenges should be faced with the same indomitable spirit. Leaders of the Kariba, of Komenjwe, and Mugongai should arise. They don't speak in the voice. When they speak, they don't address the challenges facing the people. And they don't mention our land still occupied by white settlers, farmers for over 120 years. Neither nor do they mention of the suffering of the Ameru living in the slums of Mutarakon Gosishi, Machaka in Kibirishia, Mukuri in Timau, Majengo, Mujini, and Shauriako in Meru town, among others.
This gap and to be found, and it was found by the Meru Cultural Center, founded in the year 2019 with a set of objectives. A major objectives was to push the agenda of African land is for Africans, and for that matter, Ameru land is for Ameru. The county government of Meru, which Rigo, custodian of all public lands in Meru County, Council finally consent to the initiative of the Meru Cultural Center in addition to the land registrars number 72, 262 and 28, 11/12 known as Kisima Farm Limited, located in Meru County, and are submitted all documents required by National Land Commission for further action intended to convert the said lands from public land to community land for settlement by Ameru people through the Meru Cultural Center. We shall not relent. We shall draw our strength from the indomitable spirit of our ancestors until Kisima Maranya Rewa Downs, the Conservancies, Roromarik and Orondonyo farms are liberated from white settlers, farmers, to be occupied the Ameru community. These farms, their inheritance and heritage in our Kimeru language. We say, Kana, Gakare, Kare, Matumba, Kankare, Kana Gankare, Kare Matumba, Mau Mau, Thai. Ara tukithi na mbere na ndeto cietu gatuthi South Imenti ara akari na itithia babonda bonda kuma South Imenti ebomirite na kuga bo batietegeria gutumirwa bothuku ne ana siasa bora kwithiritwe kwa Kagita wakagita na siasa bakibatumira boboi ngiruki bariti mama Kagita kara bakoreruthaga ithurano bia atongeria bao bariti mama akiri ithurano bia ikundi bia bikibiki interechian kobo barani ikundi ekomi Jeffo gituma na riboti na bo atongeria ba ikundi 10 kuma mucijwa nkubu ne baugite bo batetikiria gutumirwa na siasa kairikiri kithurano twitite ne ara baugite be na ikundi bya kungana na atongeria ba siasa ni bethere bakibateria kwa Kagita gaka nikenda na bo Kagita ga siasa bakethira bagichokia njara tugaitaniria ngugi na wana siasa lakini nabo tugakara ndiguru nabo tuandike memorandum ura tukomba gwitaniria na bongugi unande thingatite na ndikura ira mtondu thiaringire batu tunango na kura unande baba uturomba kura batu twaringire kura turantu babikibiki kura isiwe twatwire na ndaga tuthithiria kuinga bana atwire aga tuthithiria mtondu atwathire na twatwire gitatia atuthithiria ontu nande ugita akathithia ngo kanya kana ndega kugitatia akuthithia inkuromba nkauga atiri batu nandi turera mono turantu babikibiki tuchwagwe gitara campaign deja anto bejana reflector cia kujo twikira nande batwe gitariku igitariu tairo nande gitare no twikira reflector twengogine cietu onto batwe nande tukumenya thaizi jo nande mwari wetu ari auga baturiuga atiri twakuruka giciasi icirio thaizi tugakuruka ke batwe nande mwandika no ando bange bakwandikanira onto tunakura jabara bange unjensie kwa nando turanto babikibiki tukwa tukuga atiri kura cietu cina badiu itukwa nando babikibiki bagitwa state house nande iraisi ubagwitwa nande county ci wingi batu tubonda bonda bankubu na Meru njumura itukwa twito nyatugwa twito bisi na raisi akwinkwa na KMP ogwetu MP nkwa na kuthia mantu ya mega nkwa na kwa kairasi nande nkwa na kuthithia njira ende antu na tuno batu nande na na ontu barugita kathia ya antu babikibiki itukurombe ke batu taizi eja tuthithirie na MCO ou batu na history nande umete nyuma itwari nande na MP egitara da kathuru murungi na yete ndaka kuona nyuma aja na David Essence nande bena David Essence ba gitira ate bathithia gitara kathuri to murika na nontu babura gitira ate atuthitherie makasi na MCA na jatu David cia nyomera cia ngari kirito na ari nande ngavana na jira tuthira sako nande aenderete itukura mabu nande buthuri bwegitine ejanya twingwa na to burika ni history kumantu bayo bagita bwa tuthitheria bali tejaja nyuma ya guchinchi otongeria bo etithia bikibiki aja mucijwa nkubu ontu nabo baugite buthithika nyuma ya miaka 3 so ingocokia nkatho nontu bwa uria kithurano kiretire bwega na uria turathurirwe tuketithia nkubu bwega tukamikaria bwega security tukongera nkurukia uria irakari mbere tugeta na mbere kwithira twina uma
kiri wana bonda bonda bonde bara tutongeretie na stage cietu gwikaria cie na thiri na wana bonda bonda betu tubakarie ki mauntu jonde jaraja kethira jakijaira kira tukuga turuga mwanka thai utongere buraro mwanka nari turathurira tongere baberu kiama kio kionde itukuga mutonge munene wonde uroke yankubo na mikishwa gutumira atongeria baba agwitaniria abo ngugi support yonde era kwenda aguchwa coordinator wetu na atongera baba thurie gitariri nikena mantu yao yomba gwita bwega itwithirite twi na discipline na gukatuike kamo member akuthithia ora guteagiririte itumukarithagia nthiguru tukamwa warning kana tukamususpend tukamuita kiamene kuringana na makosa jaria kethire najo na antu betu ibethaira bare antu batheru na itukaragia customer betu customer kareta mararamisi kibautwe ituthingataira bwega ma tukona ne ate athithirua na kwethira kwina makosa athithirua tukajukia tu akimtura withira muthithiritie makosa jawe mu member wa ikundi biu bietu kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Anabo biashara ba Antobetwe Higembe ibaumirite na kuromba mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kairemia kumira na kubatetheria na njira kubaretera miaburi reka batetheria anene kirikagita karambura kagita karakuri na mbura kanariuga nkiruki bagitariria na kuga mathina maraba kurukagira rira mbura ya nontu imwe chia hintu biao biomba kwigwa bikithuka rugono rutu banganiritwe ene mukiri wa Nkonja akariba Ntobetwe na barabaritaira biashara kiri thoko yenye batumete ntomwa kiri mubunge Elizabeth Kairemia wa kaunti ya Meru na kumuria baeme aburire kuyikunikila gwakaita karaba kwendia interview thokone ni bethara bakiringwa ni mu ona kinya kwina mbura interview bikomba kwithia bikiurirwa ona kinya bo bakethia bakiurirwa ende onto barombete kwewa meaburiye ira muno ye na rungurwa ngaf bakiuria mubunge wa Ekuru no Elizabeth Kairemia kulikana Ekuru babenda iria thokone ya Ntobetwe na kenda bomba kwithia ni bakuria thiri kaita karaba kurita biashara cio thokone ani kwarira muno mama kombo to meaburi tugetha munyange kura chetu kenda thokone ari komba nyabi kunegela no yethore at least thokone ne tungekuruniria u antu werure imbige muno kenda araniria acio buru ne simare nene mukaiba ya wenya tumeaburi kenda kiraba kwendete into twanja bahita atia ikunikila kana tebwo ende ori bakiaria kinyanto ne bauri tukumba kwethia bayusi nkumia ikundine na muno antu akuru bombe kwethia ni baungumi ikundine bakaoi ikundine byantu ekuru ake na bo batuma bombe kwethia bakigunikana kamuthitho karaka thirikari kakomba kwethia kakia nontu mtu ewengwa kiombe hatomba kwethia etethukana muthitho yo thirikari akuru ikundi tekange kuru ake ikundi kethara kinya kena akuru na antu bonde ende kundi to buri ociandikithia ikundine bi kenda toromba kintu nonto no wone anto bakia wa ukauga atire nonto tutekwewa koka ewe into taromba kinyoka ethora witete muntu akite mwanki ukara mromba mwankire kana uromba gebirithi womba kuwa kawaya wa into theri kinyoka unya thikana no uromba kamwanki kawati ai thikana ende kinya babwe ciandikithie ni ikundine kenda twana maciara na kinyanthaka na kinyare bwethi groups burombe burandike proposal burombe mbesa ira ukari utandikete proposal utewa mbesa loi uketho utandikete utewa tangi yarera mama ere kikundi kiruari uketho utandikete proposal utewa tenti ni proposal romba manto yareko nonto kwa advice yakwa kiri antu betu babethi na Ekuru na antu bonthe twithu twi ikundi bi na ndenda kunyurira mama safi yari etwira kinya akuru ibe kuma ikundi mbwe Ekuru reke ucienda bwinka bwithu bwe na akuru baka inonto ukethe kiripotera Meru TV kuma Ntobetwe kiongo egemeno Mbita mukiri Nkonja Gatuthi kaunti ya Tharaka Nithi ara seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya akiariria mwingi kagitani kara akunenganagira mbeca achia waka wangiti ya Kinande ya cukuru ya Mwanyani. Gataya norotithiritie kiara atongeria kaunti ya Tharaka Nithi baraba guchetha na kithomo ngiruke kiuga cukuru ino cia Tharaka Nithi itibatirie wakwa Kinande na nkuruki kuga atikumenya ni mbithina yongwa nontu atongeria ureo ariogo mujumbe wa Tharaka
aibomba kwigwa bakinenkerwa kigina tatongeria kana tabunge bara bangi. Cukuru ino ya primary ya mwanya nitwere na ithongero nkuthong ende seneta wa kaunti Tharaka Nithi Mwendagata yagikira kithongero kimwe ararikitie na kubakira ngeti ya imbi ya kihindi ngeti ndagwakire nira tingeti ya thirikari tingeti ya randu guthie mbeca mwarimu riogo gutiranira muntu riogo era ingeti yagitwe imofaya nontu bakuwa asante Agagata akiuga mugongo gwa Tharaka uri nyumana na kirimanto makonie kithomo akiuga cukuru nyingi kiri gicigo munge giki kia Tharaka batikuthomera bantu ega akirotithirie kiara kiri ntongoria na thirikari ndugamiri kithomo kwiri mpaka kurukia miji yetu mujuro gukara nontu ana baba munde baba none jeshi ino bagakaraga meri bakaraga meri kenda meri kana o mwanka muje bakaraga meri da ikoro kwa wewe tichukuru lakini ndio kila chini ndio wana huyo mwana kutoka ukaraku iko tena ndio waka bachukuru si pesa za serikali iko ndio za serikali ndio kaitirio ndio Becha serikali waitio. Si pesa iko? Ende migongwera tigere na biashara taino migongo Tharaka peke yake. Sema. Mugongo wa bio. Lutigere na biashara taino, ruka ya kirasi, malinya, bio, utideski. Sana aka wanatoka baba yuwa atoka mambase na roho, makaleta mangavana. Lakini development yao kurasa development yetu. Ndio development ndio mzuri. So wana mtu ochanda na kigoma munde wana mujuro uteyo munde wathomithia na baku bari batatu batana bandi kwa utie mtu gorota mujua ku gorota bana rureme oda rambio ana ngundi botigere dia gorota mujua ni na kya eno ndoro ko bandu no ke tata ko ditangwe no ambiyo matumaini so kigoma geteyo kigoma getata intena kigoma tu no kibia chara tu na nonto bagitumi giki gata yakiwari na kirikithikene ne kuruta mugongo gwa Tharaka komboni ba mathina agikira kirore kurugama gite kia mujumbe kiri ciatha cha mwaka wa 2027 mo muchokera modara kore to kaligara bai kurukira gite kia seneta ke estaremo ondo tie muntu gore ya pasari tie muntu gore ella canto de la barabara Kutikiritia ndo bako. Lakini ndaugira nonto kirikithikeni na kia kurutira ndo wira. Unto kurani na kunkoro. Ilo kirikithikyo ke magu karu kire mapema sana kinyambere moko chuka. Kirikithikyo ke magu mburi akwe mudere mbaje karu kire kumikimira mate. Tisa sawa. Kirikithikani na kyo kauteka muyumbe. Ikyo kimbekatetie kuma sereti mboya uteka muyumbe mbugata watia megongo. Mbugata watia mbio. No ditu atikiro mona tafadhali. Tutikito tukarigara okurigara. Munde turi matuero kondi. Mutire bantu muchiari aronto kolomithia mwana lokire ari ke form 4 amwira ndake akwa edi bantu ana kibaro ga factory kana ke industry kana ke intuke na udukume kanyamu. Na chiari bagana bena na meja bare ke form 4. Baik mana? Lagi baik apa? Dah tu cakap ni enggak pernah kerana dah. Berarti kaya dia? Berarti tu sama tu ada dia. Kata ya kita seneta cukup kita kaya dia ada baju. Kuma gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambeta ndagara waiguna Gaturithirie ndeto shingi cia gisiasa ara Oscar Mutugi muthomi na muthonji wa gisiasa kaunti ya Meru anaumirite na kwariria rwaria rwa Rais William Ruto muno rura aruthire muthenya wegoro arira Ameru barariungite ngaroni ya Rais Nkiruki akithina mbere na kwigwa hakiorotithiria kiara kiria thingati na thingati bawari gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza akiuga Rais William Ruto rwari rwake igoro na thire na mbere na kwigwa kiuga gutiebu kumba kuruthika Kawira Mwangaza achoka gitini kia ungavana kairi ni untu inya
abo watitwe mbaru ni Mutugi kana ni Dan Mutugi orani mutongeria wa Mbewe Mbithi Central Imenti enkiruki atongeria baba bebaire bagikira wirane kuga na kuromba Meru obathi na mbere na kuigwa bakiwatira utongeria bwa gavana county ya Meru Reverend Mutuma Ntoithingia. Oscar Mutugi ora ni muthuji wa siasa ja kaunti ya Meru na aciumirite kuthuja na gutaura rwaria rwa mutongere wa Nthiguru William Samoei Ruto iguru garune yawe kagitara chemanite na atongere na kariba Meru kwariria mirandi ya witi na mbere ya kaunti ji bwa mbere agikatha Meru ni untu bwa kwania wiru bwao bwa kwika gavana Mutuma ja mutongeria wa Meru kuona jekera area win for governor Mutuma Ntoithingia na kuona ni ezeka gwitikirika nto reaction ira nto barari nio na inya body language ya president ni rora na ya reaction ira rero kuma kiantu rira gavana raria ena gwitikirika ndene ya Meru nto anto barabara ara teka barari mobilized I gavana wenka kuringana na Oscar Mutugi rwaria rwa Ruto ni rubwirite kuonia wari gavana Kawira Mwangaza ati na kanya ka gucoka gitene hamwe na kuritamuka na jwa ntuku 45 kwithira gucokwa gitene. President wengwa na araigikanire akiuga uria gutega gavana ura wi Meru na kurita ngugi na auga wengwa kinyezite kwithirwa na kura 2027 karingira Mutuma Ntoithingia so kikeza kwithwa kwigicokio former governor arenda from State House nyakethiri tukuga threats tiawe are directed to the wrong people then barara addressa ngwithike indirectly bara mucokeria na ndiri Kawira eterete 45 days yai kiu kiuria kira nkumuria na wengwa tutimucokera no bati gwicokeria so Mumeru wonde nere watiri kwatwika president na kumira gwita speech na kuga mbere mwingi akauga ukethirwe na kura aringira gavana Mutuma kura patu turi a Meru ri tubati kuthwa tukiuga na kiri seneto wa Meru Kathuri Murungi uro tumirite kuromba gite kia ungavana mwakene jo ngirije 27 Oscar Mutugi ariuga rwaria rwa rais ni rwonanitie jeka Kathuri yomba gukinyukira Mutuma na kumugwata mbaru kurura gite kiu Murungi akimwira na support Mutuma Ntoithingia politically I think interpretation now no ethirwe wish ya president I senator Kathuri Murungi ethirwe akiendelea kuromba gite kia wege senator na Mutuma Ntoithingia no ekinya 2027 arombo gite kiwe na kio kia governor. Message eu irari message imwe ndito sana ya kuonerinya senator wetu wa Meru ati na abatere nya gukaranthigurwa akaithuganiria kana akathugania kairi nontu imuchore wa Mutuma wa gite kia mbere kinya gite ki akuga senator wetu akuga kia governor papatere ukaranthiguru akona kabendereo na kiga seneti na kiri nteto ikuthiurunka mitandao ne konia safari yegoro garune ya rais mono baumite ruterene rwa gavana Mutuma bakiorotithire kiara bamwe batongere obicine iji ndani Mutugi na ciumirite na gwika nteto eje weru ne akiregana na propaganda iji muntu onde ororeti alisti na araero ngarama na kira kirari kinenkanirwe na inyaranchi ongo na aronere muntu uri utiretinwe nuntu arare gavana Mutuma kinyawe na aronere ngarama na ranch ko muntu wothe uroretire State House igoro kote inyomwe mwiro kana mutune nontu indira umire ndio mwisho kote inyomwe uraumire atirona gintu no ure kwithera kwina antu bakiu antu batinganairwa antu pamwe bao ibarare antu baratumi kwija kwangaratani na kuthukia thirikari ya Mutuma lakini bonthe no antu ba Mutuma ibwega njurio ibwega antu bara bonthe barabanganaire timu ya gavana iborwite ndwene negoro kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Gatucokere kaunti ya Tharaka Nithi ara Benson Wantongochi kuma kaunti ya Tharaka Nithi
aumirite na kuromba akari kaunti ya Tharaka Nithi kuigika thirikari ya Rais William Ruto hamwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki enkiruki akiuga atongeria baba ne atongeria baturirie maguta na nkiruki akiromba inya akari kana athingati barute rurega na thirikari kuthi na mbere na kuiwa bakinekera thirikari no kanya nikenda bakinyithaniria imwe ya witi na mbere nkiruki ndete na mbere na kuigwa kimeneria anene Ndiunga nayo yaruthitwe kwa ruarua imutongore gwa kiama kia Wiper akaunti ya Tharaka Nithi ora ni Kalonzo Musyoka kende kadhurati morungu nei morungu pogwa yoko tukade mandwa akaondwa gwe tutam muntoraka Tharaka ya ndo bwengana ora kauga anga ame amero padre amero abare padre lembu ndakeko kende atoka tumogo hata bati bakero bakinta ndate baite madirungi yangae agachia agachia rokeria agachia ge le mwana umdharima tuma morungu wako naruta na mudharime naruta bari ba dharima ngai mutongori ati kagero mutongora dhuri morungu na morungu no badurete ati batike tachia ngoma tutam wa mandwa ti mwana ya ndagara ya kareria ora kuganga au myoko komo endo kana mogoe karanja atige mechado ne ako ya kulanda daga kada na kwenda chokera inini kada si chokera inini tokamuta atuanga no anjero angano abi koya kotoke chake akoro daga antu ake daga twiri ake kiganga bicha chakurukita kumenya kacha bio oteba antwari kaza boti kendeke ibutoka tinda yake kada na kombe kabisa atunga kabisa ni momero wa mero ya momero tena na wa ahwa kindeke mwati kachagwa kanata utalo motoria makuti ingai na kindeke na motoria makuti ngai na kutiwa banda na babaze babonde na tutam yoro mochomo ngajani jorda mtona bai to kwaba karon chona kachagwa tiko na koborota iba choke mochie kama kariata mo na todo tokemo tie na tukiraithiria ndeto cingi gaturaithirie hara agano thimenti araringi biashara thokoni ya Gakoromoni irairi mutindo kangangi evumirite na kumeneria anene Ndiunga nayo yariungitwe ni Hamiru muthenya wegoro kirigaro ya Rais William Ruto nkiruki bakiuga obara riungite no bo bamenyeretie kuriunga gakagita konde bakionaniria kurega kuganiro kwao netio riri nande bakiromba kagita kaukangi kwithirwe kwina maugaruruku MC Mwitonga naraniritie nabo aringi biashara ndene ya thoko ya Gakoromoni bombite kwithirwo bakiumira na kuonania muthuro jwao nuntu bo baria barombire kwithirwo bagita State House aria bakuga ati no bo baturaga gwikua o babongwa no bo baikitwe gwa Kindiki no bo bari Karen na nande no bo baraikitwe State House bakiaria ni bombite kwithirwo bakiuga jaujo okuigua rito yakwa bitawa marete kuma Gakoromoni ndi mugaji wa Gakoromoni na ndi muringi kura kuma Gakoromoni uri nkwenda kuwa na inkwenda kwira president ategere marito yantu barabaretire ibarabare Karen na ibarabare Tharaka na ibarabare Teta Sioro na inkwenda kusuma atongoria ba Gakoromoni barabare ya Gakoromoni ibo bayukiria antu baraba kwenda na bayukia chorebo na batu mwanka thai tutena imani na atongoria barabare ya Gakoromoni kinya kana batu turi ya Gakoromoni wanu ni batu tu muungano ya Gakoromoni wanu barabatirete Nairobi no to barabaretire Nairobi ti barabongwa baba ibarabaretire Nairobi barabange baitete tripurenge na inkwenda kwaririo tongoria burabure ya Gakoromoni bubuthuki na bubuta kura cha president kou inkwenda kustumu antu barabaretire barabatongoretie antu barabaretire ari omoraimu na Karwetha na MCA ndani bayukiria chorebo na girlfriend chio na chorebo ibo barabarakiria Nairobi ka State House kwa president marito yako beta Nicholas Mutweri kuma Gakoromoni oni ankwenda kwariria antu abaete Karen yegoro mbuge abaete Karen yegoro ti antu ba Gakoromoni antu ba Meru County bara ni amba bara Ruto mete wikairua ni makatero ja babunga ba Meru ntu bara makatero no nto kathira wote na connection kuma KMP kuma KPA MP owe mukasi wa Gakoromoni na anthe baba na glosi na anthe pio wote ma ukinya kada kana ukinya rundune na kada Kindiki bwega bana Ruto bate mbisi ira bekirwe rundune
ushirari kareni bise bekiro kareni embere ushire ya kareni yeyele to kaori atere inde ko manongo Meru County amba kunya kareni yoto kwa Ruto menye anto ambuke ba Meru batena musimamo na ba mutendene Meru County nonto mangadai unyam kakati kama kwa kiwa tutam kwa bakaloke balwe wanumbi nonto kweza ultima kweza karweza na raimu baza tieno vimenti anto asore bao eba basho kamata bonkake babangi bateka matwa na turuwa tutekeja bukaere na twalegere na bame obate no kareni bame nyabo ngo bangi oline botekeja baba tuera nonto batue jete teto da jinga botewo kamata anto na beke dundune beke onto kaere kareni beke kareni kaere inde bonkake bokae Meru County baada tete okunyaka okutimra yopusi aturuwe wanumbi Solas ndemokari wa Koromone uge bwako ne atiri anto ba Koromone na Kenya nzima bagatongorwo ni biu one are atumite na thinera tukurukirite kuma tugucagura thirikari rero so bagatongorwo ni biu ba yakurwo inara tumite no nto ara tuitite ni kukunene kire ara tumite ana betu ibabati kwithira bena freedom wenja yo karandene nthigurwe Kenya no nthigurwe njaga lakini mwanka thai anto ba Koromone na babangi bawitwa na State House kaba kugurwa kenda baringa kura lakini na boko ndua one time no ntotewe gambonete na jau ni jonda ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga Meru TV aga turaithirie riboti yengi kaunti ya Meru gicigo mbunge kia Bore ara amwe kana bamwe banti wa kaunti ni ya Meru muno gicigo mbunge kia Meru baki gicigo mbunge kia Bore bakiaria kiri mucemanio na uo kuruthikite gitimene ntura ya Nari ibomerete na gutariria mathina bethirite bagikurukira iromba reo kiri thirikari nene na thirikari ya kaunti hikumira kubatetheria na njira ya kubambecha na inya kwithirwa bena mitaratara kathomba ire ikabaukiria riboti ya Mwendo Laibuni. Ikundi kia Nari Windows and Windowers ne babwethetie mucemano na Patreon wa Faris Kenywa Samem na ni urakomereria matagete ke MCA wa Wandia Kirwa Nari Bore arabariritie mantu kathomba yara yaromerete ngekuru na kuruba misande thirikari kweza no tutwe na Windows baba inge muno bare njaba tekomba gukira tukauga thirikari yana chibo ikwetherwa kwena mutaratara Juanto babe njaba le Windows para bateomba kweza kenine naza intobire miejete bikinyero anto bakoro kana biye wanto bikomba ukinyira anto babenja chiao CCVs baba dioro kana aja mashinani. We are appealing for the government anto babo isa so ko dioro kabata bakabandi ma pressure and all that lakini anto bare akadere ina manto ja pale kema kudimwa dirikare to bateje more than ko badima modime na pressure kamutigo na pressure dirikali ni kuikolesha kama ya mweko ntibo ni ndio yanti wame na dirikali mboni andike mwigereko bato ya koro ntibo nyama kwa inana ya runga mira kaenda wakinya ibogwiriwe ta social services watonya kire koro ntibo kira kutengo kire tengeri ana kana koro ntibo para benande certificate sia kubao ita no ndio naona keta kitomile dirikali kana kija wakatoke kidogo kama mwisho mwezi. Ni mucemanio no yo ara siasa kathomba bario baraba kumereria matageti ke seneta wa kaunti ya Meru bacemanĩtie bakionekana kumeneria bo Nambokerie ntiwa, bokerie baba tentiwa, bokerie antobabele, bokerie achiere, na tujije maendeleo, wandi yetu esonge na mbele. Ende atwa kinya Kenya, kwa tuwekari moito korera tokiwa anaiba koro wa iborisi. Besa ni kuhiyua. Kinya ishasha, yuwa mbite mdawite kuonekana. Kiome keke adira, kwa tuweka ambia siji billions, 10 million. Na umenya bilioni 1 milioni ngiri bayete billions ende kenda usioria terena kirie ku ukiotara mwamba kana watara mtu no ntoe na pesa sio boa sio kwa yana
noete bilioni na wasindawa utethuka barabara kuma Kirwa Polytechnic ana betu bakuthomera muthetune tugitoro by 2027 August Pedro bakuthithia barabara eu tureta na arua antu bara batangirite into bienu twarunga marindas ya muthako wona ndukekwa akarigirwo tina ombo tonyera atuika kiongozi babwe tuteja na piama kuthurwa Meru tukeja na rietwa rietu kenda tuthurwa nontu itonga biria biajukirie Meru yenu yonde bekira mukone batikuona kuona kijana toju kinywa toju ndakata iji bukuwe maroya batonyere ni wea batonye uongozi ni ena babutedia so ebandire ni abia maburu ebandire inae butare mtu kwerewa na ana jababu kuona baire ndi kuijo butedia kubetekeria kwa achari bakwa 2027 kubetekeria betendelele tochokero yake na arimotaro atu vijana ito amwite na babu ba mami bukairwe ni na anything bukairwe na anything nontu batu taiji bereni waikagia mwana tauni kendeta eta no experience town dai mwana ethomera tirine au Kirwa Polytechnic mubunge wenu abo promise ta barabara hii maitangana utungania umurungu no tongoria na wenga huwa nkiuma na ndaumire ambonete ndisi na thinene sana na ndaona Kenya ni terete au dawa tarudi nyumbani nitaongea na nyinyi mama zangu msaidie kama wakili wenu nikuwe senator wa Meru 2027 msiangalie ukubwa wa mwili msiangalie pesa mchague mtu ako na roho safi anawapenda na ako na akili timamu. Na kanywa kauga tukindhiria muthia wa maratu kubanganiritie ugoro we munthi henga kwendera ugoro bubwega bujuri ithari mobya mwene Nyamurungu ni bambitaga Lilian Mwangangi na monanire gwetwa mathithio harire ni Paul Ngujeri ugoro bubuthongi.